Nasho ndichihole. Dotomonika na ngoleke. Mfuko wanje mwana. Ndanya nyuko shinde kuhokana. Kane kati patulela. Nene fikula kula mungala mwenyo yangi. Onda hafa amonda wanenwa ndaningo homborwa. Go wanjelela nakapena shachike yapo katike twae. Ashili. Hello mwana wa itandivulukela ndokukuza komesho kanje kungweka edina njonga Thompson nenge toisana nje totitimu Edina njonga Rosie dada kuchota moto kaza kwaje kudaidala kule hata kokulupatira chitwa rwakhala ukadhonikira kutapupukira ini tulama upuke tomono njenina ga Kriste handiko hakana kengutea God Kriste akuli aja kulwe kungal kanti tulamo kan Kriste la kuitulamo mugereka ko badi ko hago ya chinane to vuruke ko apura kurombrena gomfende yofuko ngini Master Mike. Yes so kume ko petingu sino hana ga shefa pamwe Hondi chuete ndine kila mweko kwa pumbu kwa thoranje yani kwa dema kinu yana ndopo me ndiga kwa pipe Paifa ndi mwenena na mlumenu wanje. Yotamwika no kengele everything sane wa Joyce. Ndashitwa. Uslekwe na ulongo. Mewota kanya nyukiro anje ngini. Ndondete amechero henda ngoti ningiko yuki. Ochirio chiwana yako kumona Pastor Tonata. Ochiriwo chiwana yako kumona Ana. Tangisho wea okuzako Canada. Uye kwa hango ya Joyce. Onduvane ka Joyce kuchota ndia ko hangoye. Oye gumwe ko moyo munyozoka ndeta puta tekalunga. Anonde okuwanise ovane konjoka ndaninga kuye. Ndo uno mwenyo mwana wa tangi tate. Otwakala nokuvirongiwa na ambyoka ulito yiningi ko Canada. Pastor kwakala nokutulombwela nkene tweta mwenyo ku Jesus. Ano Canada itakala enga ashakala. Kalungane kuyambeke Ana otomonika na wano opara. Nochirie uvona washonde kumono ondala upenjo namba we. Shasho ndalo kukara handi kudengere ethimbo nethimbo. Watate. Inandinyanyikirwa shindiwete nena maka. Ngalo dhuyuni. Mzalo nini maisha yopanyama. Muhango ya Kriste. Kapene yolo kone hango dhake ene italo. Nonando yuvile shonsi tuvisa. Onduva na iku Joyce shwala ndura ngalo dhomuyuni. Necho woko kamwanyoko Rosie. Okwazala nyini ngano. Kalunga kanje ilongo injo ya pumbo kulongwa ma. Tatuvule kukanise mwenyo adishe dhika kusatana. Otwapumbo kuyagalika nena. Rosie owakala uli penye masiku ageshegeli gatatu. Owaturumine njiko katumwala katochi oto travela. Ngwe kwalito kusapo nongovi yanje noho. Meche isoda ja kuyuvisa na ako mafuta. Chache ana ngini masiku gatatu ndirike no mati wanje. Atu shingumba utu, atu ka shoppinga, atu taepo mashalo genjo mana. Ndekula ndeli maimu yana nchuku jutoka hihole. Sadodi che, apura nje ndi mwakani. Taolinga nje chingolo ndo chika atu chichimengo bainani. Ochiwana wachiri, congratulations. Kaishe weli mwalisha liyo chingolondo. Onlume nhungu kino nchuwana tango nderowe muitera nale. Rosie, shika hacho nkaro kukara sana kwa Kriste uno kukara? Mechero tuli mohole. Please nyanyukira nja tuningo hango memwezi mbali adhia. Oshike tuenderere? Tate kango kwa mukuro magalikana kanje? Hello Sister Ana. O Pastor Tonata. Owa uharapo tate? Onde kulombwela kuchandi kudengere. Ge kunilongo injila atuye tukalye pamwe tukundathane. Otovule kuya kungaye kwa ya Mishuda. Watate. Andia me minuto 30. Wachiwete. Otomonika nawa. Onda pandula. Ondala lela tukale tuna ukumu wanawa. Opo tuvule tuchuwathane. Ondalombwela Pastor Moyuvo kanje kombinga yoe. Oteke kudengera ukemone. Ngwe chizimina tukale referende na tuchitame kukuzama. Onda kumwa. Kakwalinde chitegerera shika. Ashike nanga andi kuhole.
Anditegelele pasta adhenge nga andichigalikane wo. Iyalo, ondirinda nyanyukwa. Ondamanguru kashinde chipopyamo. Otandia, nga andimona akulunu yoe. Ondinekera shikota chikakale square na wakungae. Konima mwezi 3. Oshiketo lili Rozi, mwena, ndikeshala lya ntwaeshe. kandi nakona cha kwakengelela nje tima Thompson kwafunja nje kehole nje okwangitha njike moroka haruke mangategelelo nkadhona kwakaruke ko USA okwatetulo kumolyetu okwakengelela nje. Mbika oyo izemo yonkalo gokuzala nayi. Otayi eta brother dhomambungu monjila oye. Ngele watameka okulandula enkalo dhuuyuni otweehamekwa. Ombibeli oyati kutya ongoka ehole uuyuni ohole ya tate kayimo muye. Owali waala okukala slay queen, waala okuhokana movula ndjika nando chipule chike. Kwete kuti inima aishe mbika kaishi inima ya tate Kalunga. Kaishe italo, otonyanyudha tate Kalunga nyini. Otine udhililo mokulongela tate Kalunga una uli ongwe ayike. Okukala omuhokanwa hako takuganja eudhililo. Nonando ngeno natuhokanwe, otuna okukala nomuntu ngoka tavulu okuninga inima inene mochilongo cha Kalunga. Ando kwenda pake na kungwe waronda danje dane jindende ngapondili. Inakulata natango figo mapuko goya geshe konima ndeto ningi chana ntango mu Jesus Kristus. Omwoku tuhole chinene nombepo njapuki otetukwathela alushe. Ano hulithapo kulila ngo wimemeshe moloka mwa memekadhona koe. Inayeleko mahodhi goe andipandula tate Kalunga sho aya mukulu magalikano ganje. Shashi nanando ali okuhokana natango mohombo ngeno otekuchitingike. Okwaka nombepo okuikondolola. Itandiza chupaka ninando. Ochishwepo ngandine inekero inandifa Joyce. Joyce okwaninga che? Onsamale go hendhengi kamba ake esiku. Okunudhi uongeo yeno honhepeki wakinu. Oh no! Ochikino lombwela nje? Okwainda tsikithwa kuyamba. Kwega ndadhea kucha Joyce yo problema. Nosale okwanikitha njike ndite kucha Joyce yo problema. Shashweke ngeno ta ruithon sani. Shampopi nangwe hino Joyce okuli mochipangelo. Oh! Tadengo nkintu iumbata. Shino chinimo chinenelela. Ipandulano nei. Okuvite kucha no kwentula peshali. Dena Joyce genike matai. Alushene ohege kempombili no magano kontilo. Otwapumbwa tuye tukentalele poko chipangelo. Ondilongo chilongwa chanje. Paifa ndilandula enjila dha Kalunga. Anditegelela negugumano ntungwe limo njila. Ondakuka ndinegumbo yana. Namemo kuilongo chilongwa che. Otaka njombili mwashatsa njonkumo mokulandula njila apuka. Ayo wani Inotira Jesus Kristus okukuhole. Peifo hai ninginenga elipi ame maombwiti idulu kujamo. Ouno kuiganja ku Jesus Kristus okupitila mohapu yae no momagalikano. Otandi kulombwele itachikalo chipu ashike kenkondo dhobepe ya tate Kalunga oye otetwa ku Kristus. Konima mwezi 6. Omfuko kwa jomwana wa. Onga ndudhilile nyanyu italivula kutumbulwa. Tate Kalunga na haberelwe. Otandi kupandula tate Kopombada sho akaleke nje mohapu yoye no monjila oye. Nowetele nje omumati gokolela ondikuhole omwa. Hai, tate Kalunga nemuyambeke medhina lya Jesus. Ongo nkriste, unene ngwatseika nawa unkriste. Omahumbato getu muuyuni mu otagalundulula mboka elipo pepinatse. Shashi kantu yamwe otuleni onga embimbeli dhoka enokulesha. Ochilo chilonga chetu opo tukani tuchecheni na kucha itatuyeni ilonga evangeli mochipala. Omainyengo getu gesiku kehe shoka tuzala na shoka tachizimokana ketu. Aishe itopolwa yasimana yonkalamwenyo yetu onga Kriste. Ongeani natuganje nethano lya pukalu Kriste kumboka tatukambadhala okueta tate Kalunga. Okuzala komuntu okotakuulike uukwatya we, omadhiladhilo ge noshowo mpoka athikama
oshoka ayihe otayi zilile tango meni opo konima tayi ulike kombanda. Sho uwete ombimbeli tayi tu londodha kutya natu kotokeleni omadhiladhilo getu, oshoka shoka tatu dhiladhila oshowo tuli. Uukwatya weholokopo lyoye awu eta aantu yuukwatya wafaathana monkalamwenyo yoye. Tseni onga oshifetha shaKalunga otuna okukalela po omushiti gwetu mokati kuuyuni mbu. Inatu etheni oshinakugwanithwa shetu shoku inekela mutate Kalunga. Tseni inatu sholola mokumutegelela etu yamukule pethimbo leli opala. Yuuyuni otayi welima ashike otayi hulupo. Natu ikongeleni uuyamba womegulu mboka tawu kalelele nokapena ngoka tavulu okuhanagulapo. Tangi sho watala uvideo wetu, Kalunga nekuyambeke, tegelelako ku video mboka tawuya.